Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis siang. Posisi Surabaya panas Surabaya. Ready unit Jawa Bali. Nah, 8291 NR OTW Banyuwangi meluncur. Masih ganti uli lengkap tambah filter. Ready unit di hari Kamis. Ready unit Jawa Bali. Karena starter Bang? Gak bisa di starter. Hah? Buatan sakit di starter, Bos. Nah, cek akinya, dicek dulu akinya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.